2 noches de seminario tendremos, por la gracia de Dios. Recientemente hemos viajado, ustedes saben, a Lima, Perú, y fue de mucha bendición realmente. Por eso, pastores mayores también han enviado muchos ministros a otros países, a otras ciudades. Entonces, a Bolivia nos ha enviado a Pastor Salvador. Amén. Sí, es una gran bendición. Sí, no me miren mi voz. Sí, no me interesa eso. Bien, entonces vamos a continuar esta noche también. Nos visita también la familia, el matrimonio del diácono Gustavo Espejo desde la Iglesia de La Paz. Voy a invitar para que nos pueda bendecir con una oración. Adelante, diácono. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos? Sí. Para mí es una bendición poder estar aquí en la congregación y poder también orar al Señor junto a ustedes. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor. Señor Dios, Padre amado, le agradezco, Señor, por su enorme gracia y misericordia, Señor, nos permite, una vez más, Señor, poder alabar juntos, alabar su nombre, exaltar su nombre, Señor. Con los hermanos juntos también, Señor, poder recibir, Señor, esa palabra que usted nos ha permitido, Señor, por medio del Pastor Salvador Pérez, Señor, de México. Le agradezco, Señor, por su familia, por su esposa que le acompaña, Pastora Rosa, Señor. Le agradezco cómo los ha cuidado, Señor, en todo este viaje, llegando hasta acá a Cochabamba, Señor. Es una bendición, porque bendito, Señor, los pies de quien anuncia las buenas nuevas, dice su palabra, Señor. Por eso, Padre, nosotros estamos muy agradecidos, Señor, porque esa bendición también podrá ser, Señor, replicada en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Cuando vayamos, Señor, tengamos el corazón esperanza, fuerza. Aún hay la situación, puede haber debilidad en nuestra vida, pero usted, Señor, ya ha preparado todo, Señor, para poder salir, para vencer, Señor, cualquier situación, cualquier incomodidad. Usted ha preparado, Señor, su palabra para poder seguirla, para poder creerla, y para poder tener establecido nuestro corazón, salir adelante, Señor. Esperamos que en este seminario, Señor, Padre, que usted ha preparado por medio de este tema, Señor, la verdad nos haga libres, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Gracias, Padre Santo. Le damos, Señor, entregamos todo este tiempo, Señor, en sus manos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y como les iba comentando, realmente los pastores nos llevaron hacia la esperanza, hacia la fe. ¿Atrás se escucha un poco? Ok. Entonces también ahora, estas 2 noches, nosotros vamos a recibir el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo, que tanta falta nos hace a nosotros, hermanos. Amén. Bien, continuando entonces, tenemos también 2 especiales. Las hermanas de Cochabamba van a presentar 2 especiales. Entonces, para esto vamos a invitar a las hermanas. ¿Están listos ya? Y después de seminario bíblico, después de que termine, también va a haber comunión con el pastor, con la pastora, va a haber comunión. Mañana también tenemos otras actividades, así vamos a pasar. Estoy muy agradecido como Dios también, aunque lentamente, pero nos está permitiendo ya también este pequeño salón, que es un salón provisorio, orando a Dios. También podemos nosotros completar, terminar. Sí. Bien, hermanas, ¿preparadas? Bien, vamos a invitar entonces
al grupo de la iglesia de Cochabamba. Las hermanas van a presentarnos dos especiales. Adelante, hermanos.
Bien, muchas gracias. Agradecerle también a las hermanas que siempre están dispuestos para alabar al Señor. Y también un día yo he visto el coro de la iglesia de Lima, Perú, y tenía esperanza. Yo les pegué en la ventana de la iglesia. Un día también Dios va a trabajar en la iglesia. Amén. Sí, gracias, doy gracias a Dios. Bien, esta noche también entonces, antes de escuchar la palabra, pedirles que pongan sus celulares en el modo silencio o directamente apagarlo tal vez para que no pueda interrumpir. Entonces, para esta ocasión yo voy a invitar al pastor que nos está visitando, al pastor Salvador Pérez, desde la misión Buenas Nuevas México, enviado por la misión. Aquí nos va a compartir durante 2 noches. Tendremos a venir. Adelante, pastor. Muchas gracias, gracias a Dios.
Bueno, camisa que siptas acá kuchomaro purintan naya. Primero es acá volví a marcar otras invitar aquí toda evangelista Rubén para que va ane nak pinskayate kam viaje kam marcana caro nawal es pagar título. Mana caro ma arona ko mana caro palhait oy mana paraxma tatito naropan kunarte wasa ontitan ha kunhamsa tito mayakisna lit añaniwa San Juan qilqatana kimsa qilqa kimsa tung mayana kwatl ullarara kiñana manaka nayam chikapi ullarap qarakita kamsisa huparo y yao sap kataina uka judío nakaroj Jesus sano humanakatej chiqpach sait abjata kuntej sapsma ukamarakiwa ukaja nayan chiqpacha discípulo no kapjata yatawa tukupjta un tapjarakistawa kunatej chiqaki uka chiqa kankañaste qispiyat sarnaqasin churap harakita hupanakastis apharakino nanaka Abraham wawanakapat khniu kunapachas esclavo Cristi kun hams humaj hasta qispiyasi phayata sasa Jesus asti ukaroxano qanakwa saps mataqi hucha loririnaka huchaj esclavo naka ma esclavo khniu ma familia taipin kapuniti ukampis ma wawaq familia taipin kiriwa ukamaj yoqapatej qispiyasin churapqsma chiqpachawa qispiyat sarnaqas hapqta nayaq yatwa humanakan Abraham wawanaka matapqa ukampis humanaka hiwayan munapqistaqa arunaka han katoqapqtam layku nayaq paraltwa kuntej awqijaq uñach t'aykitu ukamarak humanakaq kuntej awkimaj saptam uklurapqta hupanakaq sapharakino nanakaq awqijaq Abraham sawa Jesus asti hupanakarsanoa humanakaq sanua humanakatej chiqpacha Abraham wawapqapqasmaqa lurapqarakismawa kuntej upaq lurkanuka kuntej Diosaq nayaru yatichkita ukarakwa humanakaruq ya sapqsma humanakasti ukasa tawa hiwayan munapqista Abrahamanu haniu kunapachas ukam lurkanti humanakaq awkimanakaq lurapkana lurapqsta sasa hupanakasti sapqarakino nanakaq haniu qaq wawanakapti masapa awkinaki Diosansas iwasaq tatito narupanak ullarkasaqa iwasanakan chuyma sanakaqa tatitun chuymapamit aniwa pashpakiti aknaq wal estudios karagiyataka chuymaqasti qipararakitaynaw tatituta iwasanakaq sumaka montón hakañ montan kusisita taqikunayman kuchiki hakañ montanqa taqi hayuqa montan sarnaqanqa kusisita kuchiki sarnaqañmanaptaqa wali windisit kom sarnaqañmanapqta kunorteqa iwasanakaq tatitun windisinaptaqta wal trabajipaq
upanaka kusisiña sarnaqa phaña patakiqa kunas ka haqinakan pasaq upanaka kunorte hasi upanaka pashparoqa anipi upanaka ani kunanip karakis upanaka inaki taqapqani upanaka hiqat karakiti kunteqa taqapkanuqa kuatste upanaka ch'usa kirakiwa chima panakana ani kunapis paqañpirip karakiti kuatatito hiwasana kariyatichas karaksto chuymasaq ma ukwa sirnitur hamasaqaya kamsis hirimis qilqatanqa pa ukwa sister ukan parlas karaki ukwa mas sistina pakitak chihuta ukwa hande hay pokaskita ukwa chihutat mistoyaq ani sait kita anipi kunteq paqlurki kunanakti luraymunki anipi upaq kwan pokaskarakit ani kunanpis upaq paqañpirkit ukwa paqllakisirakiwa para sarakiwa taqa kanak kuns lurasas upaq amuyaraki anipi upaq qhatkitiq kunteq munkaqa ukqa kamisa kwa sisterna pakito kwat parlaqa upanaqa uk allip qaraki inaki allip ukqa ukwaqa anio katoq kiti anipi upanaqa katoqañpirkiti asqarañawa panakan sartaraki ukama panchima panaka chusaki tatito naru panaka chuymanaka satpay parlaraki kun tejewarasaq paraltan tatito naru patqa hiwasa uñaqtanqa kun hamtisiski qillqatanqa hiwan sanaka mayat ullartanqa ma kimsiripi uthir ma kimsira uthi wasan hakawisan ma luntata uthi ma luntata iwasat aparaskisto hanipi kwa hanchi kite hankoste ma espíritu maligno ajay maligno kwa qinakara abnaqki hani uñiktanti wasanaka ukwa irikusan pi kwaqsana ukwa espíritu maligno hanipi yattanti kunham lurki uk kunote wasanaka tatito narupullertan kot amoytanaqa ranchuy mahanste kititska toqtqa kitis nayar irpaskito na amoyarakpi lupiwi hapachawsas ma haqay bisil kama siwasar waykistas pa ma toqero kama akwattatito narupanaka yaticharakisto hiwasar nakarawqa hiwasanaka yatiñasawa hiwasanaka aka sumyatiña saraki wasanaka hiwasanaka teq sumyatiñaniqa aka tatito narupanaka ukat hiwasanaka kambi harakiñaniwa hanipi nayaq kunarsataq puirkayata kambiaña na kunarsataq ak intintqa ukawa nayaq vidaqa kambiaraki ma espíritu nar maisar wayuskituto ani uñiktantiq wasanakarpiwa ukumanaka chimpita asiwapqa kamsis ko edificio qillqatan ko edificio
Ma kay se marca nakan parlas ma satan se tak parla prestar sa pregitan. Kun hamas ko qollerina ka panaka kun ham su panaka qolles pa ukat kun panaka ya trata pranya pa kun ham su ka qolla kubitu ka tak khata panaka kun hams qoll kato preja sum hayat trata pranya mana kunas primero hanne kwa bacteria kwa pi estudia nyara ke oka bacteria la tipeñata ke na oka poseur que seminario para las creencias kwa espíritu maligno toquetrek uma pastora kwa satana setak para el taxa sa para kitana na hani na satan para la karke tankwas na upana karete jen narakia tu kun ham supana kaha libres puka satana sata o kwa hakena ka kwa o piwayos kara ko tupana kaha ne amoyeskit kwa desi ucharak fornicación adulterio kucharak ka hakena ka kwa adulterio lora pharak fornicas que iwara yasip que kunaiman hay wasanaga estas karaktana iwasanaka hanipi yat karaktante kun hamte kwa satan sa wasanar wayu karakstu kama kot ifis qilqat pay un hatarag uka san hon kimsa qalqon kamsas parles keja managa kon cheqyate phanyamata keja uka estirinaga kon munat supanaka han katoqapkanaja yaqapi uka nutjarag ma yaqa rakyuthana upanaka haneo katoqan piripkanda panaka yaqa la parla pharake mai pi panaka amoya pharakena hanipi pashpakite tatitam a ver ko fiscal qat un khata phanyane payaki kwata aka bifisión qilqataha iwas nagar kun hams pal esto maya Yusak Cristo chikawa humanakar hakan churaptama hanwali lora winakama kamarak huchanakam hiwata sipkayata wa ukhaha kabachan sanaka karakiyata wa haka sipkayata wa kau kiri akayotek nyanka akayunakaro ap nakap tam ukamaraki chaman japtamsas chamanchki diosarhan irina karusa uka akayuwa munaya plurasina taqi hiwasanakaq ukamnayraq pachalay hakayatanja munañaparjamasa akan parlas karakipi kuntaq kwa espíritu airin sarnaqki uka wa corriente mundo uka toqet uka hopaj abnaqarak kun hamati hanchiman munki ukam uka pensamiento toqes kwa espíritu kwa kwa airin sarnaqki uka ha uka traujis karakipi kwa hanwalt awiro kipi upa huayo siptama anepe uka amoyask tante kam lorap raksas sana como modausas wayanaka kuna como aritkham como expansión como mochad ok lorap harakot maininaka como namorarak tsarekha
uka wali chidura kisasapqa naya maymunta sapqarakiwa o laqrarus p'iyayasipqa nasarus kunayman hupanakaq uchaysipqaraki uka África uksan hupanakaq uka wakaqallunakarukipi uka firunpiraki uka nasata uchapqa ñuñurqañapataki ako waynanakakunamas ukusapqiqa hupanakatakiq mudaqaya ukama firpi uka laqran ukama pisut ukam kunayman argullanakampu chatarakisarapqa uka iwakirakisa nawqanpi munaraktaq sarakiwa kuna corriente panaka sigisipkiqa uka mundo toqeropi ka artista manaq isisiñ munarak tsaraki upanakasap kunasukaqa uka mundo toqeropi panaka conforme ku espíritu maligno ukarurupi panaka araknaqapqarakiqa imasanaka kamsaptas iwasa kamstas mudawsas qaystanqa ku espíritu maligno ukapi mudatpi disfraz aka sumara quizás hecha aka volví marcando aka México marcando panaka legales para que aborto o que aborto hiwayeña haya hanuka hiwayeña takma kapaja ko panaka suti para que interrupción del embarazo ko embarazo interés para interés au pa ko toste kapat continuar que sani ko makite hani hay ko makite ha panaka han au ka aborto hiwayeña uchap khanyat hanko kona hiwayrewa sasa kuna hiwayeña pas ukam panaka uchap karakita ko kunate panaka roja uchanchata pharakispa wakatpi panaka cambia pharakin uka ko espíritu maligno uka satanas arkasib konsiba sagarktana kunas ko cultura iske ko ideología iske filosofía iwasanaka hanipi amayen per puirtante ane intinti importante kunasuka espíritu maligno apkiuk kauxaros iba a ser apañmonis kauxaros apañmonisto kauxaros apañmonista kamsisa tatunarpan hawko luntata hotiwa hiwayeña taxi haya ko espíritu hanipi waqena karo sumaña patak hutkita angoste panakara destruiña takraki hote kwa deseos kwa pensamiento uksara kipi kwa ñanqaq wayo uksaro uchuyma man contexloraymente ukpilorarakta kunartaq chachawar kasarata kawar miwa kirakisa maisaro hayunteqa hukam piwitaki o kusarakisa sumoñaqt'iri warmiqata sumaws saqays upam sarqaristisa upa naya kusisitaya haysa saqaysiq naya kusisitaya naya walqa warmi nirist haysa upaqa mayaraki México marcan tarakipi walqa machista haqinaka akan boliviano tarakite utarakita kanqa akam wali warmirara uka hupa wali chachapini sasaqay untapaq tqiqa kam hay panakamay sipqiqa walqa warmina kamisanaqap pa adulterion panaka untapaq wali sumachicharaki sasa unchuki pharaki haqina hanipi yatipkitiqa kitis ak kam apnaqaski ukqa kitis luraski ukqa hanipi yatipkitiqa kuntiqa lurasipki kawqarsuka lurawiq apani
causa anual awiro purirakini uka espíritu uka ñanqa aniwo uka wali toqirapkanite kay tiene que walapnaqa kitirus engaño uka ñanqaqa kitis ukam ratuki engañisi kititiq papash para amuyaski uk kititiq ukam paqsi nachiqanqas nayaq kwam pihist kwam pechapi niña pausas nakam som haylurtsas sawsaraki ani naqa equivocatsiriktsaraki paqsaski uka paqsaraki nayaq walikusapi nitsas Kwawkayaq uka sallqayasiq ñanqanpiq nipi amuyaskaraki uka nipi upaqskaspa niuna haninas walparlkti ukapi ch'ikiraki naja inasan chiqaqchiti inasan nuqamakchita saw mayniq parlaraki kititiqsiq mayniq kampiniw akampiniw sasa haniw kitin istikaspata kitinakas parqaykista upa kuntiq lup'iyuqa kiwpatakiq chiqawsiq kuatiste na vidaqa fracasawarakipi kunas nawqan fracasarakiyatqa nayaq sarakiyata kontilur tukaq walikiw haniw naq pachasirikti hankuasti walikipi niwsasaw naq amuyaraki yaqinakaruq sarakiyata manaka ukam lurapqista kamakamsas na chiqankapintas sarakiyata naya víctima ya haqinakaw walikitiqsasaw naq amuyarakiyata na ukampi amuyarakiyata kunurtiq fracaso purinitukaqa naq wali haqitsasaw naqqa amuyasqarakiyata haniw napash amuyasin puyraqarakiyata nahan walt'awi rurpurta hanuliqiqtas ukapi chuy maharuq puriniraki hanu walt'awi naruq tatituruq hak'achasiyarakitu kamsaskistu akebis qillqatan kunas parqayskistu kuntiq montón kunams apnaqaysan ukatpi parqayskaraqstuqa kamsisa kunatiq lup'iwi manakaqa lup'iwi manaka kuntiq manaka nutiki ukapi manakaruq hanchuyman manakarka tuqayaptamtiq tatitu narupanakaqa wasanaka kunhamsaka haqinakamaqa hanipi walaktantiq tatitun chuymapanpiq haniwa iwalaki tatitunpiq wasan lup'iwi sanaka kunstiq wasaq his qillqatata hasta apocalipsis qillqatami wasaq ullartanqa kunas intintanqa kunas amuytana kamsisa haqiqa nipi tatitka lup'karakitijanku mayqpi lup'iraki wasaq mayqpi kunas luraymuntana wana kunhamsi wasaq amuyaraktanaqa akanamiñani na ukapi aka ullarkasaqa kuntiq siskituq nayarupisas karakiq nayaq kuntilurtqa luptukasanipi walikitiq kunatiq uka nañanakajaqa haniwa chiqakiti psicólogo kamsisa qawqa 60,000 uka pensamiento lup'iwiq siqay aka lup'iwi nakatqa
qawqas positivos kamsisa 15% nukuaq negativos kitita anualtawi psicología sarakiwa chacha waqinakaq walra clubpi upanakan pensamiento paq anualtawi kipi kurapachas pues tejan yatqutkañani kuaqa uka aka lupiwaq maysa runarapas karakita kuatpi anualtawir puripqarakia Kumpanakati kun hawste fracas kuakam kitirus panakauchanchaja na huchancharekit pi kwa laikarina karo kun hawste tatito naro isito kitis ukar humar fracas aitamis kun kitis uklur han walta wina kluraitam skitoja uka ñanqa ajayurakiwa kun ñanqa ajayuka machisa klupi winak pi ucharakia Oke, lebih nak mai cekak kita titompe angko mai haja, mai haya. Kuna teh lebih nak kun teh caca nak hak nak. Ani pi wali kita hangko sti tati turu recasa phara kipe. Mana ka ilisyo tapta. Kuna tu mana aka ilisyo kuna su tapta. Managa kons munapta managa kosita kan munapta natatituro irna kaimont kuneman hay managa kwamsa sautapta na kawhagis ko pensamiento kawhagis uka ko qepatani lisharot khiternove kwamakaya Kuatu ka menciona kar panaga kamara kiwa ni walip kit sa sakaya na kam na ikama may pas pa sakaya Iwas na kun haus muntan ha wali sumhakay muntan hanich wali lupi na kape wasar mantaraksto Iwasa luptan amoitana Sumhay lisharo sutay montan arkan montan ha tatito hunsirak pan kamhay sana kay montan ha kunar sa teha hiwasa ha mayak yaka pensamiento pisar kataraksto may tatitun lupibi para hiwasa naka kamsi suka San Juan kalkatan ha kimsa kalkon Hisak para las karakiwa Kam sisa ko kim sa tong main kitin na kati pariyuski ko nagsikay kiti sa panakariyuski ko haya ang ko haniwiski ko kiti na kati pariyuski ko nagarsikay Hiwasa na ko hudihim hiwasa iwiski ko marakitan piwasa kwatpi manakatek siyo haya manakatek aro har iyo sapkhata Humanaka nanti si piluphat tao sir. Humanaka khan untaphat kutuko khan stay sana kapharakit. Kam sisa. Kupako. Kupako nakakamsan. Nanaka auram chachen wow panakapto. Ano na nakasklau sa parakyo. Kamsis Kuatatito parhay ka no kuhiso sa kot panakambek chuk harakin be manaka kunat manak kuns parhay preste nanaka ko abram descendente papo sarakiyon kaw ka kanagasa kitinagas iyaw sapra
Panaga kitinex. Panaga kamil nakapitata hanakaxas kitisu kan parle. Naya kampi amayarak txasa. Maynak na komrak amuitas may khaya moyawina kaha. Panaka aps panaga arsurakin kunte hamayap kanuka. Sapa may ni hakinakapi may lup iwutir. Takpa siya kinagiwas nakakunars iyaws tanka. Takineo mainis ko kiti rato iyaws. Kaya kapa politika rin iyaws sa kumakayo kwarurukyar kinakapa. Edukasinski kwarurukyar kapa chikata naga. Kapa naga kuna sitika kiyuka. Kuna teh morales kiyo. Kuna nagarute hupanaka. Iyaw sapki ko nagararka paraki wal haqi naka komut karaki upanaka ukam panaka kama moyasak libri pachatan ko esclavo pachach panaka disindi de Abraham kitete hochachas ko hochan esclavo pausaraki panaka nipi ukamoya karaki inti Hani panaga katokan puilip karakin. Panaga qilqata chuyma para sa karakin nakat disindinti pukt Abraham toqetzes. Manaka Abraham disindinti na yattu ko manaka hawai manapxarex taxsasaus. Panaka hawai manapxan. Panaga anite panaga leip kapkan kom hakana panaga ukam Jesus aunihan ko kamsisa manaka hiwain manapxistar sasaw panaga kato kapretan go parje se pragis manak unam samay prasma panaga may se prante kom assassin ham ko criminal aneo nanaka Abraham tataptaneo kuna hanwali haqibs kuntej Jesus taxisca no kupanaka haneo katoqan mana karakinte kun hamra compar a ver huma kam sutimaqa Álvaro huma hotamakkar mahiwain ministaq Álvaro saqa mahkamsad na kamisero Mario yamas sumaro wal recipes ma tatito naro pal khairo tapos sta México con taxas alor maheway minister silist manaka amaya pasma acá pa México tot pa hiway tenses ko alor kitis unar hiway pares aneo amix nan no Kitinek saita pam. Anina mariway mongiris matsas. Pahwale sumakhe. Managa kunamsa kusake khaya como sim ko. Iwa nyaktan kuma khaya ka kha. Kombi wasa ko nyiktana. Tati tukun sunya. Pan apariencia tunya ko chui mapcha. Kons unya kha. Chuy mapa Pedro Kamsan sanina kitis upanakaq negasipun sanina nikamatsan mag anir allu kan kim ko mag negitatsan ya Mayne Makipas makaya hakimpita kaisas. Ano usano pa? Parinya hiway niyang bipkano ka. Upag kamsas pa na nakauntasas pa kamach hiway pakas pa kaya. Makuka nakambipinis kaya tausas. Ano yun parang sasaw pakas. May kim sila karagis. Kip ka kras paralta. Ako to pak may kunay man arsobinag arskarag kunay man kunas chekitakas kaya kom sa sopa toki sirakin gato ka Pedro chese
pa ukatatit nerahanna sumahak khamaya amayasin hanko munasir hak khamchu pa amayasirakin ukapi hiwasanaka ukyatinya saha kunhamas uka iyawsaw sarnaqañ toqeqa kunawisis kafe kwat sarnaqsna kunhamas uka arrepintisismaqa ukama kumanagar mal yati chaptamqa uma picado hotadito kama huchararatas como haya ani ukama kiti kitis amuyasispaqa nah kiti aqaitsa nah kunhamrata titur irna qiristaniu wali aqaiktasa ani unanu hanualta awinaka unan mistu kunayman hanualta awi pinsarakta wa auricias codicias nat misturaksasa wasaq cambiaña sawa managa ilisman qalmantanipta kamsaptas managa hanualta awinak parlapta hankwa gloria a Dios amén kamanak sapta bendiciones Dios te bendiga kwam haya mistupta kun si wasaq lorsna wasaq taqaraktanpi iwasaq cambiañpi montana anio tatitur iwasan apariencias munkir constatito iwasan chui mas pe monea tatito chui masan opaq iwasan tak apnaqaña takiqa kun hamaktanti ukam iwasaroqñashta siña para que upanakarsas karakino Jesusa upanaka hanista aymun karakinta niwa amoyep karakinte kot Jesus saq siskan ukupanaka hanipika toqapkite ukapi ukwa ñanqaqa yuhu han ukatoqay karakinte iwas pashpar iwasar iyawsañatak kamsarnaqay mun tan ukamasarnaqraykisto nahu paroq sararaktili kam luraraktas anipikuq tatitun chiqa voluntad pakita natatitun buwalki sanaqaskta aqipanaqa sarnaqaparakiwa ani chiqaki maysata kini maraki saraski uktiqupaq amuyaspaqa uka amuyapqas ukapi upanakaq libre parak nakuna usatwalikusis sarnaqta kuntiq tatitunan widahan trahuis karakina nasararakiat pico autoayuda uksatoqira no nahanuali rakiatwa hanuali rakia qatasiyata nahiwesin manarakiata nahanenash pashpiwesin hankoste nawal qinakaruna asaltarakiata kutupanaga qolqchoritas no panagaro kutukambe na luntatarakiata no kam luntatayata no para sirikiat pe kwa profesional malent kam kama akahan wale akaka hiwaira kay pachawsas kotpi may arak khapkhara kita no walha kana kasi panagak chika arman bibi kharaki arak khapkhitana kot ma utarot mantarakiat kot koma wainaraki korrein ham na parway kharwarak kot panagak ma kot may no khapkharakitan kau naiman no khapkharakitan
yatiyuchawa tatitututik haniyutik sas akarutukuyaqtaqaykunas sawsarakiyata nawqat haniu hakayman harakiyata ankuq hiwañaq munarakiyata awqat mama hanar aparakita nuqa psicólogo chuqa layqa rinak taqi runara aparakitana taqikun pilurarakina mauruqa fuliturakinara istedi kwa fulit kama kamsarakina biruk mantachas mantawarakta kut uqchura para tist kama allquma Conteo más en tal como acabamos de qillqarakiyata kititi nariz entris kimsa opcionanita sarakita narkam sarakita naqaq sawsaskarakiyata cementerio rucha ankuq carcelachi ankuq psicólogo sarañamawsas marluqiratatas Kunats narukamsitsa niu wali haqi suma haqitsa sanaqsarag suma hay haqtsa sawsarakiyat tatipinaq yatkarakiyati kuñanqa hayun apnaqatapaq uka asaltirinakas haqilo qhipachawsa saqayuntap qitaspaqa kuñanqa hayupinaruq maysarapas karakitana kutna tatitiros pagarta ani hiukarakti kapatun marukhaw hakaskarakta ukata tukata naka hoteles yatichiri teoría kaneo hayku makaspata kunartiq nanakaq hiwasnakaq kuñanqa hayapnaqstuqa maysar hiwasar apastuqa ukapi hiwasanakaq katuqaraksnaq hiwasatiqan amuykallani kuñanqa hayuninkañatakta nuqqa nipi hiwasaq ratito narup katuq karaksnatiq hiwasanakatiqtas kañana kamchiq pachapinaq lurasqtasaqa ukata nipi tatitunchu apkatuq karakiñantiq tatituq muniwaq chuymapaq katuqañasa ukañanqa hayusti upaq yaqqay sistuqa ukatpi yakan qillqatan saski Jesusaqa saskaraki manaka hiwañaqay munapchistaqsas uka runakasti karinti chiqanchukaqa karit tanku chiqacha chiqawa ukatpi manakaqsa kamisarakis nanaka niwaliptisas niwalip kiti kamisara ukamsapqitat nanaka humar hiwañmanapis matas upanakaq wal tuqtapaq harakina tatito Jesusa kunas parlana upana tatito Jesusa kunas parlaskan upanakaq descendiente Abrahamata ukatijankuq kuna ñanqa ahay upanakar wayis ukatcha ani hay pashpakitiqa kamsapqisku haqinakaq upanakaq religionapat parlaki kamsa Charles Darwin ukaruq yaqapaq kriyipqiqa teoría evolucionista ukaruqaya taqi yaqa kunayman plupiwirakipi taqi mayniq amuyarakiqa kunas mayaki kunas taqpach haqan utqiqa hucha anikitis ukatis kapkaspati kuatpi tatituq ukatpi parlajayrakstuqa kamsisa kwa tunka pusinina
kunasa anual taweja kwa huchaja panakanipi huchun apkarakinti kunahama kitijauko panaka patat pachaki na abramat tutataptan haisa sawani wasaq ko forniga sintoqa tutatagda tatit hisaq yatino yatiupaq panaka hiwaymana panakiti sabqa hiwayripta ani panaka ni pisqapqas patahana okolina hebramukata actos panaka esclavo prequa huchatoqita ayaqi panaka hiwasanaka hamuitan haykun hamatej nayraja sanki ukakjaya kualaqi wakam kluraraktu ukarojaya panaka hamuyasipjeja panaka piyanea mayaskir kunatej panakanchima panki hanual t'awinaka kamsis kwa apocalipsis qillqatan kamsis aku apocalipsis qillqatan kimsa ukanja kamsisa ma t'aqliwi jaya apocalipsis qillqatan kimsa halqa kimsa t'aqa tunka kimsa qillqani kamsis kunamsa qiyama kamsisa ukampis humaq qamirito sistawa walikisqtawa taqikuna puqatawa saraktawa hanirakiwa amuyasqtatima aynasht'ata hankuna kipstamsa huykurakitawa ukamarusa qalarakitawa kunhamas tatit nayrajanja nayrapanaja yaqipaq ya anchipto qipa nayrapan may hayamuyasiqa na qamirito taqikuna niukunas palkito sarakyupa nayaja qamiraqito niwakunas naq nisitsara tatito kamsisa anualhaqitawa kumas pobriraki kumaja qalaraki kumaraki huyku pero ko Jesus aquñaskaraki no kuhdino karo manaka hano nanaka Abraham kusat mandamiento pokasip charakisa nanaka hiatichik nanaka rabinup sapharak kompi may amuyeraksto kurs lurtanios Iwasan waltawi lurktanukti amuyaisto hanko sum lurktanukcha iwasanaka han waltawi nakpaltan iwasa kunas chimasar walporina han waltawi hanko walikich na kamarakit khaya iwasa han wal tawi hanipi amiktantante kunti sum lurktan ukakipi iwasaq amtaraktan na suygru hawa sarkida na wali nuka trailer apnaqariraqiyachas na kamapnaqaraqiyat akluraraqiyata wali sumu piratu kamlurayachas sawpaq sarakina Kod may umanta sa may kom umanta kasin kamlurta saragyo ba oli sumatos kung supanamti ano kunti hanwalikan ok kod piwasan nakakamaitan ha kunti hiwasan lurktan ha ukaw hiwasan khanawi saksas anibyo ko walikita Abdis Jesus saka managhiway manapkastaws
Panaka katoqapqanti aniwa katoqapkanti. Kunas tatituriusañaqa kuntijastamqa iya. Panaka namata hiwayama wa nahan wali haqitsa ñapanqaya. Aniwa wali haqikta kunas supanakaqsapa. Panaka katoqapqan tatitunaruqa aniwa. Panaka kunas argumentupaq. Nanaka Abraham descendentipaqtas. Aniwa fornika tutapta. Panaka kuntakiri Jesus muna. Panaka Jesus necesitapqati. Panaka aniqa yuchanikchitiq. Panaka perfecto cha. Entonces kuntakiri Jesus armunapqa. Aniwa panaka necesitapkanti. Manaka amuyapqam. Kunas San Mateo uñhatañan. Wasaq kunas natatinarajan kunhamatans. Kunatans tatitokan palhayrakistuwan. San Mateo qilqata. Alja pesqa kunati hiwasanchu imasanki ukpi akan parlas karaki. Tatito kamstos manakati chuma manaka uyati ñasimanaptaqa ko manakati ajarnu ispijuro qanjidasiptaqa manaka chuymam tuñasimanata manaka wilpilita apqaña marakia wasatan Mateo halqa pesqa taqa patun kimsa qilqun kamsa istapqaraktawa kunati haniwa wachuqa huchalo sar naqatati sa takan sauqa ukanpis nayaq sapqsmawa kititiq ma warmiruqa munaypayñataki untijaq chimamaqa hukanpi wachuqa huchaluri kitisa han warmiru suma warmisa sukamuntiqa warminaqa kumarqa kachachay wakirakisasaqa warminaqa untapaqtatiq kunapaqtans kuatqa kunatansa como warmirus chacharus untas iwasanaka unisuptan hanku adulteruptancha kunas iwasa unt nani adulterikt kamsisa kan adulteraptawsaqaya nani wal espiritualat sapqaqa na honestot sarakiwa hanu manaka kumingañasipqamte manaka adulteropaqtawa aka kamsista tituna arpanqa humanaka istapqtawa nayra auki mana karuqa kamsasqtanqa uqaqa haniwa hiwayata kititiq hiwayani uqaqa huchachata niwa sasa ukanpis naya sapqsmawa kititiq tantachasipanqa huchanchata niwa qomara kititiq hilapara tuqkan uqasti hacha hilirina kan tantachasipan huchanchata niwa manaka koleraptati haqiruq tuqiptati kunasukaqa kunasukaqtati tunarupanqa homicidio saqaya Cuatpitati Jesus ajutiqa huchan karqispiri ani panak chuma panaka han sumiat kanukaqa ana sarami kawkatata sumaqsas ana kiti para uka kiti ama homicida qitawas ama asesinato kuna denominacionatas
Más si no te con paljaistas. Un adulter con montas. Caredinsun tatito catocañasa. Macahuatsu taconaraki. Importante si te gochu y matoquetatra. Yaca cosas nakatray para la preja. Un cuat pitatito narpaj sascarexto. O sea, acá sumaquit. Sumaquit tano. Entonces, upanacaxitan hay no le agip sapkiteja. Naja no le agip piperanica o mira kamak como cuando hacosis que estás como cuchichka dit pajau cuando hacosis que es naya cuando como carácter na sumaquit raíces. Aneo que kwa violador hakana kamsa ni una kamak tesa. Aneo no kwa luntat kamsar na carácteres. Na caris piraneo com hacker anualish tesa sapharek. Hiwait ko tani na asisinoktes. Okapi he was tok iyo sanya ki uka he was pashparo ukatpi wa carisi ladrón como hay luntat kama na kama ki tuchani ki tsasa sapra chita ki ucha khasa sa ya qapaqana ka sapkharek igual ki khaya maya ki khaya anipina kwa qamak anto makular ma adulterat ko hane wali kit sa upa confisas pati ukha ane khaya ane pi kitis chiq pachakiro tikitir manakaq chiqpachinta phata ko chiqqawa manakaro khansa pharakitam kamsisa kiti huchachisco esclavo huchan okunat state to qispein ministro ko espíritu maligno pi wasar qispein ministro na ko esclavo satan sensas ko amaya phanya pa akam kiti ko esclavo khaya konte lorain munki ko uka esclavo pe mana visioneta neo saskot khipa kol kuna stimona uktijas uka pe domina wa kota pharo agara ke kusero pa puede no libre imanaxas pa tol pe engaña sirakia pa visietarak pa libre tsarak pai kutingaña ta khayn sirak nanya ka vistigan puirches ana ne wala qektes ane wala qekte pa ikuti pu panaka hingaña si pharakia ane na komaktes uka farisiu judío naka panaka hani katakan munap karakinte esclavo no panaka Jesús aún harki no panaka esclavo ham ane una esclavo kte ane fornicación toqtapte manaka nariwain hay manapchista kwa hintila nakam kwa asesino kwa ne kamap tsasarga nanaka abram descendente to tatito nanakan tatahaxas panaka konta arkapkan yosapkan ko hanipi tatit narapam kipka kante kwate sakamichinya pants konas kamsap khanya pas ana homarios ma kwat hawain mana ana no kama kristas na chaga ma sirekti ukam binak naklorata ani anual tawinak lorta ukam loririt koma ma est
Nawal sumaqiyat akama sas amayasiyatqa kunatiq tatitunarpa nimaha niwali haqiqta sas narsitu tatitunarpa niwsiruk tatitunarpaqa yatichistuwa kunhamatichuy masakiqa wasanakaq satas esclavotas kuan ñanqa ajayun irpnaqatasqas ka ñanqa ajayupi han katuqaykitaqa niwqa waliykita walikiku mashkita kichaqaysarakiwa Kapika niwpaq sensibilinaqa kayta Conluraña purisktawsas ukamachaqay huchanchis uchanchis yaqpanaqa peorachaqaysas Compi engañarkiwa ñanqa supaya manaka liwrinchik manaptaqa aka saymana hiwayta adulterita kunatiq machachaqna warmi parnuqa kamsapasakuqa waliqa nipiñukupi pinsasaq aysaqa no hiwaychisas como Acá chacharasto kunaqa pam kasaraspalla haqin basta kam kuchillanpi wayrisasa kam haysiqa chachapaq uñitataraq walinu wiris chachata kunaqa ñawpaq uñitipachata warmiqa saraki Mexicono tarikipika Paquita Barriuqa wali kamsisa como rata de dos patas es como paj chachana karuq aynachita tiyaraq kunatas na yampi pacha kunatas na uñitipacha yatsas pana kaqsarakiwa maldición haqinpi naqa kasarasita kaqsas kusistata kusista nipi kusisitakitaqa kunatsa chachaqa hanuli haqipchaq malakar haqipsas kunata nari waktipachitas aysaqa Consewasaq tatitunarpan kattanaqa intintanaqa almina hiwasan lupiwisaqa tatitun lupiwipampi iwalakiti hiwasatiq tatitunarupkata hiwasaq liwrisnawa tatitunarupkata qasaqa na huchararatsasiña haniwa waliqta na haniwa waliqta ko esclavo huchan esclavo pasas Kotpikwa qhanaw huchata qhispiyarakinsas kunamas yawsapki tatitunaruparquta tupanakaqa libre paqarakipi huchapanakata kunhamsa manaka tatitun arupistapaqam kunas liwasan liwriñasatakiqa uñit'añasapi tatitun arupa chiqpacha manaka uñitapaq tatitun chiqpacha arupa uñitaptate kunamas wasanchuymasa kunhamasa malakarata nich malakaraki kitisina malakaratsis aytapaqamcha manaka chiqpachapaqam Kamsiskwa Jeremías qillqatan kamsisa kamsisa kamsis haqiq chuyma pianqa ñanqa k'aritiriqa
karintirek hanio ut kititsa haqeqchu imapaqa sum uñashaspa kuntiq pashpa lup'iwipaki mayninqa uq apanukup ñapawata tituna lup'iwip katuqa ñapawa chuymapa uka wasanakaq liwriña sawa kuñanqa hayuta kuñanqa hayuta wasanakaq liwriña sawa kunhamsi wasli kunhamaq tanti wasa ukapi hani hay waliki chuymasaqa hanual t'awi kumsaqaya ukapi tatitunarup chiqpa ch'uñtaña kunhamti wasaq kunham haqaytans kunakas haqaytansa uka farisi judío kunaqa mana kaway munapqastaqa panaka katuqa phantani nanaka wawa fornicacionata normal krausista utuma unchista ti pastorasa sosa ni mana karunta usmatenu aka chao taskta kunhamasipta mana kaniyati matej mana kahano alta wina glorapta anichko makia na kunayman hanwali wina glorapta taqina hay ukam phila ukaki ukam loraptaqa kitita tan hawnani ukan ante haqusaqa mayni yuktaraki taqinipi uchanitana ukatste taqip ukar uka yuwasanakaq tatitnara qanja uka judíona kama panakarsaphana mana kawaymana pasisqa nuqa nana chaqapiniski usasisnaqa niwtaymunta ninawk arknaqaymun konlorim ukamsas phasma kochiqaje mana katiakankaptaqa tatitun munasiñapawa mana gani espiritual tatitun munasiñapawa aniwa iwasaqa importante kikuta kankaptati akata titunirna qawipasti naniwa naqaq naqa mujeres naqa yaust tatito naro irpanaqaskarikita kuatpi manakariki gracia tichin manapaqraq ninaqa manakarsaña manapaqraq espiritual wala espiritual haqitsasaq naya opositora rikitpi iglesia toqana hiway manarak pastor Pablo Rosay manarak ma hiway mansta hani nah mungtas makarista wasitas paqaya como haya no chani makitis sahay sen mistus paja natetitun munanya manera kuyapte siñap tatitun kuyapte siñap pina munarakta nalsarekito na tatitunarup na katoqasas hani naya pashpat amoyat sarnaqkate neo como no wale haqiqt na hani wale haqiqte tatitunar kuyapte siñap churarekitan ukumana kayite phañimawa managa chiqpachar katoqa phañimawa na wale samaqayto como nahamayasrikiata mahiwayn manistaqsa pastora hawaymon sasa kunam nahawaymon pastora rustarakisar chiqarakisa ukapinan chiqpach sa haqiq iwasaq kamsansa ani nawkumaktistan haya kunamas was ñanqa enganchista maj mejorata o maj walita
Kistasaqa ukahani kataqapaq imaykiti kitisnar palqaskituqa kwa diablo palqaskit kwa diablo Satanás sonar palqaytas ani chaqaykit tatit Jesucristo nayat layku hiwi hupawa huchanakas espiritu na ukarukyu iyawsaqa nayan irnaqawiqa harwa kuhan wali haqiqkuna suma paqsiqayana suma ani wali haqiqta wali sumlurarikta nirakuma niuqa qutikkiti niuqa walikiti k'ari ukaq ukpi judío haqinakaqa kutpi panakaqani katuqapkantaq kunta Jesús aqiskiyuqa ani pita titunchuma tuq panakaqa yosapkitan kosti kunaptil pawipanki kunaka panakaq arsup harakina adulterio sasapan kuna adulterio pis kunasta mayna iyawski kwat ana libre hawkan qtqe na kwa libre na sas hanwal engañatatsas kutpi kusatansa nipi yatiyan manaptamtaqa manaka engañatapaqta akama compinichaqa compensarsa kunartiq tatito narupampa apo libre na manakarama akakuchon toqinqa na sanakaq aprovechanani tatito narupi iwasanakaq compartirakiñana manakaq libre qhañumanta tatito toqi ni unaqkuna naq librechas ani kuna manakaq iyawsapaqam tatito naruparuki kunam tiqillqataski ukhama ukapi qasirakinaqa na kwatualis pagrarakta na librechas na kam librerakita manakam compartsi ani na waleqaiqtasas ana waleqaiqtas na yatiraktu tatito naro qespiritu kutna manakaro testificasip karakasma tatito narupi iwasanakaro trabajaskarakina iwasaqa iwasañan tatito naruparukyu tatito narupa qhatuqaña uksarupi qullana hayuq iwasanakaro irparakas taniq Satanasaq kamsa amay mata uksataksatlu mahukwa linajistas saq engañsaq kutpi tatito narup qanpacharup katuqasaqa iwasaqa libresnaq ukaqa chuymas nakaro qillqanta tarakipan ma chiqakisarañas tatitoruki iyawsañas ani ukiterus skriñas aykitan kosti tatito naruparukyu kutu kititiqta tinki tatito narupi istarakiqsiwa akakama manakar parqaytawapaqma aka tatito urañan Dios awki maruyus pagarapusma mawaka tiempo meditación churapaqarakis reflexionando tatito ani nanakaqa kuntiq munaptukapti hanwasti manarumanqa qananchapaqarakituwa hanwalin haqinakataqa nanakaqa imantañ munapaqta hani ukapi waqchaqa kitanwasti arum toqirakiwa nanakaqa libre paqrista kwa arumaraki nanakar qananchapqitu hanwali haqitaq naka Kot nanakaq mistuy munapaqta ukaro ñanqa hayuqa Satanasas nanakaruq parlaqhapqitukat umaqa paqapqita tatita Jesús nanakar qhispiyay munapqitu sasatatay uka ñanqa hayuta yo sanakaruq libre munapaqtas
Muka espíritu anuale haqina karuq amuyano panakaq katuqa phañapataki kunama tiqa ukam chiqpacha kunama malakaraqaypti ukam ukanak tatitumaq qhispiyasi pharakitay han hewasan kuna pensamiento yapqatas akakuchawan pa ministro nakarus ukaruq maqa bendicirakim maq uqaqana chuyma parchurarakim kun hamsamos yapkaspa ukhama aka sona Bolivia toqay man kama qana los hama panakaqa qana pharakpan uka tatito maqa arum toq nanakarir pa pharakita kuatis parapas matatito man amparamaro entera pharaks tatito wawaman sutiparu manakaruq maruq maynipaqsma. Sí, muchas gracias. Sí, vamos a aplaudir a nuestro amado Dios y el siervo de Dios también que vino. Entonces, esta noche, de esta manera, Dios nos permitió este seminario bíblico. Y me da mucha alegría. Ustedes también han traído invitados. Mañana, una vez más. Y como el tiempo pasa, entonces brevemente ahora vamos a reunirnos las hermanas con la misionera. Pueden compartir, preguntar, mientras nos servimos un poquito de refrigerio, ¿ya? Y los varones también aquí, con el pastor. Brevemente vamos a reunir. Y así vamos a culminar el primer seminario, la primera noche de este seminario. Bien, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, gracias.